إن شاء الله إذا شيء جدول تولى المهندس برد البتكاون نمو لجيبتن درجوني سبرني ساوني سامبوتو تينيا إن شاء الله برد البتكاون نمو لجيبتا غرس بلا شيخ جدول دعا مهندس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاة الله وسلام الله على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أمتك نواسخين خديرا في دلا أتقى في قدة إسنندنو وهند درا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Obboleeyyan keenya wanni bakka kana dhufneef dii walit dhaammannaa fi bakka kana dhufne namni namaan deemu ka irraa tokko anaa imaamotiin teenyaa fi du'aanni keenya ulamaa'ileen teenya biyya teenya tanaa hawaasa keenya gabbaanee hawaasa keenya hanaggaadee ijoollee teenya tan shammarraniitii fi kan dargaggeessaatii fi kan manguddoo kan barataadhaa kan dachii dalagatu walumaa galatti hisbii teenya hawaasa keenya gabbaanee barsiisuu qabnaa ejjennoo muwaadaraa arraa armatti goonee hawaasa keenya gabbaanee barsiisuu qabnaadha. Imaamoottiin sheekootiin darasaan lammeeysa namni sheekootiin barsiiftu kunis mana taa'ee akka bombaa bishaaniitti manannatti olaa darbanii qofa osoo hin ta'in sheekootiin bombaa bishaanii ka ulaa duratti laxxafatan sanii miti hagabbahanii jirkaana jala kaayan. Namni kunis xiqqollee ta'u gabbee sosso'ee waa barachuudhaa. Obboleeyyan kiyya kan islaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayaata hoggu takkallee hin jijjiiramne keeysatti walanas'alanna alladhiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliina nuun jaa. Ambiyootaas niin gaafadha, sheekootii niin gaafadha, imaamootii niin gaafadha, du'aata niin gaafadha, warra isaan jala deemu jirullee niin gaafadha nuun jee. Hisbii taa'u jirtuu siniin gaafadha maaliif hin qareynaa jedhee, maaliif olomaan dhageynaa jedhee, ulamaa sheekootii fi imaamootiis maa naman qalaasisinaa jedheetiin gaafadhaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkana jaa. Lidaa gartee kanaaf obboleeyyan kiyya gizeen nuti keessa jirru addunyaa duguuggaa keessa jirra. Gizee boruu keessa jirra. Gizee nabiin alayhi salaatu wassalaami akhiru zamaan inna diina badaa diiniin yoggaa eegalame gariibaa nama tokkoon eegalame wasaya'uudu gariibaa gana tokkeeffamuu jiraat. Diiniin keeysummaan eegalame keeysummaa deebi'a. Faxuubaa lilghurabaa warra yeroo diin keessummaawee diin keessummaan raabaase jannataa jiraaf jaan nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kana dhuguma jirru walii osoo haasoynee bakka kana afaanee nutti tol haasaweettuun na dura haasoon awwanniniin bakka kana isiniidhaam. Diin jechuun quraana jechuun jecha nabii keenya alayhi salaatu wassalaam jechuun dhiyana ruwiiti, dhiyana qoonqoo ruwiiti. Akkamitti huccuu uffanna, akkamitti qoonqoo nyaanna, akkamitti teenya, akkamitti rafna, akkamitti kaana, akkamitti dalaganna, akkamitti nama dalaysiifna. Wanni jaamu harraa tokkoffaa nama ana haysin dura eejuhan. Diin jechuun quraana mana fannifatanii duratti guyyaa quraantuudhaaf fuudhanii fannifatanii deeman tokko imaamaa qaqaan fittee wajji quraantuu yaamaa jaan guyyaa wadaajaa
أجزاء جاني جرى مزيدا أجزاء مزيدا فدا جاني خطران قرآن واسني في النفن قرآن وفي رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إرجاء ربي جل ديماي إرجاء ربي غير سيدنا نويسني جرى نونجي ربي أما فقو انديم نمني بكتي خنجير لا تقامنك يقول أفني أنا مو فتيجرهون أكا شريعان جتتين فتيجراتاك هاسونيني نمار مغيسن نما هاسو جرهون شريعة والمدالة نما إيجار مدوفي حالا هما عرب نمتو كيتي تجير نما عربا نمتو بخيري داوي بكخنا دوفمو حالا ماتي تيسمو متاو غيست قونقو غنما خنا خيوبوني بياتو بتاجانا ورسي دوفيجي خارام فتري دوفيجيرا خاركان نمتو كي دوفيجيرا إرادة والتو هيتي دوفتيجير والتو كو يكون جو حركان جنبي مصابها خبون خيجيساتي وابليسي دوفيجير حركا وابليسي خناف أنما قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيسا osoo deemuun ta'in dhaamsa olomaa'iin gurguddaan dhaammatan as baanee waa haa barannu dargaggeessi keenya naggaadeen teenya manguddoon teenya ka qotatee bulu ka naggadatee bulu za'aa takka qoonnee olomaa'ii biraa mul'achuudha qabna qara'uudhaaf shamarran keenya barataan keenyaa fi barsiisaan keenya hojjetaan mootummaatiis قرآن الرنقدة قرآن جل جرا قدفه قرآن قرأولا قبابرة قب بلتي من خينيا ينوتي دين بين يهاتي من خينيا دين بين بلتي من خينيا بلتي فجاء جاني ilman karaa diin malee guddata haati teenya haati manaa diin hin qabu kuni diin hin qabu akkanumatti osoo hin ta'in nuti masaanuu qabna na dhageessanii ambiyyo ummata na dhageessanii namni waa qabu barnoota qabu addunyaa qabu namni akka qabu haasidaatiitu itti hoddommaatu amantaan teenyatuun amantaa haasida hoddommaatu nutii kun nama haasida hoddommaatu firaqa adda addaatiitu gartee nu bitamaa jira maallaqaani nu bitamaa jira maallaqa waatti kannaniiti diin kana dabsii himi jaaniin wanni dhage wanni walii galuu qabnu nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam bee muqaddimaa muslim خيست آخر الزمان نماتيت ألقي قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمجوء نفجات خنم نتاو خنم دينو سيبو نمتجاقن أركي هما فكاتا إيستين أرك شيطاني نما سور بي أسبي قال الله تعالى قابجاني نفجات أما أسبق كبيرو سنن أبي داود كيستي نمو لفظي قرانا قرئي جبوسيتو سيبو أني قرانا صدم اللفظي بوسي مالي فمني نجل ديمو ديدن واناري أتكا نسباس جي واناري أتكا سباسي سنر نمو نفاجا خناف جولين تنيا تنشمرني جولين تنيا كيرون manguddoon teenyaa fi qancarri keenya olomaa biratti chisiine akkiyyatti oromoon ni dhageessanii gandaan ni dhageessanii jechuun eenyu waan dhibeese oromoon akkiyyaan namni lamaan wal qaanfate ilmoo walirraan dhalchiifnee jaan matuma intalti mana kana seenuutiin adda jiraannaan ilmoon dhuftu hin jirti yoo sheekha bira dhufan malee ilmiin hin jirtu sheekha biratti yaadiyaannu sheeyninis gabbee qara'aa haa jiru imaammoottiin ganda keessa jirtu imaama niqaa qara'uu qofa ta'uu hin qabu imaama khutbaa guyyaa jummaa yaa uusii
أوصيكم بتقوى الله وبنفسي بويجرة أقول قولي هذا فاستمعوا هنگنا شيني كندقاب سنران كايم وهون أكنو مامي وياني خاكرا وشيخ يامني خطبة ويا جمعة كره ختمي نسين انجر تالي الانجر بروجة ناتلان انتلان فلان انجر مكان آباسي انجر منانجار ودي مبيه تننالالي انجر واتنا درابة دي نالالي كتاب الرنجر واخون دا ترين نفنه خمين نوها في قفة نخاقو دولا في خطبة جمعة قفان نوها وأكنا موكمي غندان لا يوانينا ننجر رجير دبان ديسي akka warra diraatitti nuu qabuu dhiisa tuni sirrii miti umajaa namni nama tokko gorsiisisu mataa okanaaban nama sirrii malee deemu sirri jettanii hunganaa boroodu malee maal godha gantiin wal sirri naan jee gantiin sirri naan jee akka inni barbaachisu barnootatti asaa deebinu warra fushayni keenya sheemaama wati qotu qesaan dubartiin islaamaa dhalaan islaamaa نبي ربي عليه الصلاة والسلام ديسا حاكمتي المرأة أورا المرأة أورا دلان ثم تارا قبي هنگا گرتے ميلا إراغديتي أورا دايجي أورا جيچون هندورا في جلبا جدون أورا جاني فوني جيچوا دبينا كده سيگلتي بكا فوني تناني بيدامي دورتي جيچون فوني فون لبخنا تاو جلولين النفت أيما امرأة طيبت فمرت بين الرجال فهي الزانية كما في سنن أبي داود ألا نتيرا قوتي ديرا ولكا دبرات زنا قوتي هم جامعا جان ورقا مناخن دبرتيرا مريد ورقا مناخن لا ورقا مناخن ديرامي ورقا مناخ ثلاثة نتينا سوافين Talatanatti haasa'u mooganama mattiin dubbat yoo akkasii beeyte waan hin anjuu kana fudhat yoo akkasii beeyte waan hin anjuu kana ni fudhat amma shaantaa gartee dhalaamma ameerikaarraa doolaara itti guutee shaantaa qullaa sooftii keeyse shaantaa kana keeysa hatira keeyse kana man sobdu kana kawani takka kaysa njirre kan ol darbadi em dekana ankano ma tuna ko balji zamale way isani khashantu makana lale bodun nama bombe ko sombani sobanja ya akhi nama bombe sombani sobanja isam mal tansi male don koron dafka namni ejjenno qabaatu qabaa bare ejjenno namni silaalafatan irratti irra deemansi dhalaantu warri isaanii gaariidha diin qabdi namni hunnaate niin fuudha jaanii gabbaan namni hatira godhatan haraami hatirrisan intala takkaa guyyaa takka hatira godhatee masjiida dhufe abi hureyraadhaan walafaan dhufte akka carraa maa hatirri irraa isan dhawin yaa gabrittii rabbi xayyabat lilmasjid مسجد هدير ودتين دفتينان خايتين فإني سميت هبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة طيبت لهذا المسجد فلا يقبل الله منها حتى ترجع فتغسل غسلا كغسل الجنابة كما في سنن أبي داود تلا ندير ودتين مسجد ديته إرجع ربي أبا قاسم النين تجي جال الله يخيوك تلا مسجد ديته هدير ودتين صلاته salaanni sanirraa ol hin fuudhamne hamma mana deebitee qaama akka yokkuu abbaa manaatii wajjin ciifteetti qaama dhiqattee salaata irra deebitutti salaanni sirraan qeebalamne gurra si jalaw dhageeyse feetu fudhadhu feetu dhiisi usmaan ittiin gaafatamu osboot hatirri urgaa waan eessarraa maddayoonii fi jenne dubartii biraa maddu jira zamana kana nama gammoora yogguu bira qote aboo dhiiranii sobe moorraan kaaya'u dhalaatan irraan kaaye moo wa'uma jiru isinurraa dhageeysaniimi akka gartee isii laaltu isii isin godheemi Allahu akbar Allahu akbar
subhanallah tiyanna motan Allahu akbar jenna gantuma Allahu akbar jeeyin dan Allahu akbar jee malee tun taluma subhanallah raja subhanallah makka dogongora jaani mi bo subhanallah jaa darata uno kan yo galtelle kan namarragal dala hatira godate deemto jaarsa siiti boson ta'in subhanallah dala garte daaba gurra kaayyate khamorma kaayyate nama biro mulniftu subhanallah dala garte mata akka garte khubbaatti ol marte deemtu subhanallah akana to hadisa nasa'i jira mujallada umura nasa'i bima hadisa nasa'i tukun bima yo awwam mata walihidatan ikka godu qabdi jedisni nasa'i bimni khesallenina dhiiratti kijibuu dhagarsiiftii jedisni nasa'i zuuritti lakkaawamaaji mataa yogguunii fi hidhatan gama duubaatti khilliyyuu jalatti ichi haabuuftu ol qabuun mataa gogguma tuunta'u waan hidhaniin san ammaas waan xiqqaadhaan hidhan hin guddisan jallaabiyaa mataa muraa haraan jallaabiyaa qallaa uffachuun haraan jallaabiyaa furdaadha uffatan dhalumaami warri gamanaa kun irraan deebi'an maal dhalumaami mee rabbi sodaadhu daaba bitattan san amma jaarsuma keeysan akka inni narra laalee gammaduu uffachuu jirtan mee rabbi sodaadhaa nama agarsiifachuu jirtan meen isin hin jennu jara kanallee hin jennu jara tokko jenya mee eenyu agarsiisuu jirtan waan irra diddu kana guyyaa qiyaamaalaan akkana fudhata funya ur dhalaa takkaatiitu gamanaan achi deema daa'inaa seenee bakka sanillee maqaan dha'u fooxaa mudhii hidhattee jirti daamni gurrarra ta'a mormarra ta'a obboliin jedhanii kunis ka fitinaati daa'inaan kun wal nama agarsiisaa bara kana foloon deebisee indeen naachuu salaam naachuu nama jechisiisa fuula kanattiin itti deebi'ee jira obboli fooxaa arma gajjirtu tana asii ol baasiin jee yoon arma ol baase namni ni arkaayinaan jetti bar akka namni arkuuf hin bitadhee nagarsiiftee bar akkana goote mee an dantaan irraa qaba amma gizee tana isiitan kaas qabdee laal jettee nagarsiif isin walaa yubdiina ziinatahunna illaa libu'ulatihinna bar dhiirti fuudhu jirtu kun haquma qabdii kana baxalaala laalachuu jirti osoo jaartii manaa qabu haqa ka dhalaa daaba agartu arke ka ta bereedee deemtu arke ka ta mana jirtu tunoo ta daaba isiidhaa warra isaanii kaayyan akka sarraatanyaa jaarsa dur olii ga pilli get sarraatanya fakkaatti sarraatanya alawaadaa keeysaa gabbaat ta alattiin inni itti rarra'utunis sanuma namaatii bar abooton baan dhugattuu wallaahi ajaartii namaa rarra'uu jira yaa kafanneeysa waaqa qowannin si dhokilli si dhawe kanaaf adeemsa shari'aa miizaana shari'aa bultii abbaa mana keeysaniitii wajjiin jiraachuu keeysatti haqa isaa ifirraa eega waan rabbiin abbaa mana keeysaniitiif mullifadhaa je mullifadhaa waan namatti mullisinaa rabbiin isiniin je hin mullisinaa hayyama jaarsaatiin malee bakka takkan deemina qaama keeysan if tiisa qaama keeysan if eega ulma baha jettanii bakkan fakkaannen dhaqina footoo addaa kaatanii feesbuuk irratti ol hin bahina jaarsa keeysanii wajjiin ol hin yaa'ina aruuzaan baha jettanii akkaataan fakkaan arra aruuza kiyya jettanii huccuu ashaangullitti dhayxanii hin kireeyfatina yaa akhi sanamni kun isinirra dhiira moo dhalaatiitu isinirra wal fakkaate ani dhiira moo dhalaa wal fakkaate dhiirtinii armaa calle kaayyan armaa mataadha gudureeysi akka dhalaatti gamanaa dhiira gamanaa dhalaa dubbii yogguu garii nama dhibdi kanaaf miizaana shari'aa uffata qaamaa keessatti dubartiin eeggachuu qabdan jallaabiyaa kaayyattanii rabbi sodaadha dhiiratti kana maramtan maa huccuma san firraa gad hin baasi sin harku seete barni mul'ataatee huni yomma gamanat gurbaan tokkoo fi intalti tokko kana ulaatan ol se'en aboo dhiira san itti jifiiti moo dhala
isinin baanaa warra gamana laala isin namni tokko yoo seen akka keetii kana ijji isin agartu hammalee gosa birootaan san malee gosa taan itti ijjifi kanaaf yaa hawwan ummata muslimaa yaa shamarran keenya rabbi sodaannee uffata qaamaa huccuu furdoo kaayyannee qalloo osoo niif hin tahin rifeensa keenya walaa yubdiina ziinatahunna illaa maa zahara minnahaa bereedina qaamaa hin mul'isin waan isiirraa mul'ate yoo ta'e malee ka ummanni jumuhurtootaa ja'an haasawan bakkattiin dhalaarraa ooraan ta'ii dheessa jennaan shanacha lamaan kanaafi fuula isii tanaa niqaamni immoo waajibaa mitii sunnaadhaa sunnaa hordofuudhaaf godhachuun ni danda'ama guyyaa gurbaan isiin laalladhayu dirqama niqaaba ofirraa lafa kaa'uu qabdi waan niqaaban ta'e nuccuu ofirraa yooniif yaasiyye yaasuu hin qabdu ni dhageessaa gurbee abbaa gaddaafaa bakkattiin dhalaarraa laallatan fuula isiit warra isaaniin laalan fuula isiin laalan harkuma isii kana laalan yoo kanarra siin gahin kabiroo irra siin gahu intala namaa mataa irraa achi bani gartee naannoon si laalaa jechuun hin ta'u Sufyaan Sawriin ammoo Sufyaan Sawrii rahimullaa akiyyee fatawaa isaa keessatti osoo dhalaan isin quban qabne faa laalladhaafaa ji osoo quban qabne dingatatti maaliif isiin tuniis bar taboosee qushaasha firraana tooytu duubaa qooshaan beeytu maalin beeytu haateeti magaalaa fiddee nama gartee ruuzumaa irraa bilcheessu kana gartee fiddee wadaa kiyya kun armaa achi dhaqeeti abootun tanuma fuudhan nyaanni nyaata maallaqaatii bar wadaa kiyya nyaanni san nyaata maallaqaan godhame dingata dhalaa laala wanni ummanni olamaanu dura dabre jaaniif kana laa guyyaa sargii dubbiinni fitina taate gurraatuma tanaa diimatee dhufa guyyaa sargii kun warma taanii mimee sirrii mini kijibde naanaa jaani wanni nama diimeessuta kan jirtu on oolaa dhibbarraa dhibbanni jirti jaa uumaa rabbiin isin uume amma sayatamumaan dubbadhee tamdii nyaarri ijaani bitamaa taakka eensini bitamaa laama naannoon achi duwwaani bitamtii sadii ilkeen walleeni maraatte walii hidhaaniidhan akkanatti meetam dubbadhee tamaadhiif nyaarri ni qorame ilkeen ni qoramte qeensi harkaa kun magaalaa bitamee ni gabaabbate jetteetti suuyitee deemtiin wannummaan ija tana keessatti isiin akka qalamee kuultee deemtu waa dhibbota akka nige yogguu isiin achi as baate an buutii takkaa qalamee as bee malee waa nama natti hin fakkaattoon isa jinni godaa baate fakkaatan watiqqumallee maa rabbiin sodaan watiqquma maa rabbiin sodaan maallaqa sanirraa gaafatamtaa bare hin jiru boo wanni ani ijoo kun nyaara kana gubbaa sa'anii kun warra akhiraan na gubbaa qabdaan anii kun warra akhiraan moo warra durattiin nyaara kana gubbaa uu hahuulamu habbaa sadii moo meeqa harma jalaan sadii moo amuri meeqa waan akka firaashaa takkaan kakkana gootan ka alaa usmaanii barkasi dure ijoo kun shawwaddee biraa deemta yoo si shawwade malee kun hin shawwaddu quba qabaat kana baantaami si shawwade malee shawwaddee biraan deem waan akka firaashaatiin takkas gootan sammee abbaamee afuriimi shanii wujaan akkanaa jira kuno boo isin waan kana qubani qabdeni quban qabdeni anaatiitu warra teknooloojiiti garte kanaaf rabbi sodaadhaa waan kana dhiisa hidhiif hin diimeysina inna ashadda annaasi adaaban yawma alqiyaamati alladhiina yudaahuuna bikhalqi illah irra jabaan namaa guyyaa qiyaamaa eenyu jennaan warra uumaa rabbii waa fakkeessu jaan hatu gurraattii ta'e godhee rabbii isii uume guyyaa keessaa if diimeysin wanni san dhukkubaa beek wanni ati gootu san dhukkubu kanaaf wanni silaa na afaan jiru waan jiruutiimi ani namni diin beeku namni diin yogguu barate yoo dogongorellee dogongorri isaa waa xiqqo dhiirti wanni alaggayyaa ta'eef bakkattii silaatti tolfatan dhiiftaniit hara biroo gartee deemtanii tolfachuu jirtan miizaana quraanaa eeggadhaa miizaana hadiisaa eeggadhaa
abbaa mana kiyyaatiif shari'aan akkam ta'e naan jedhe ija abbaa mana keeysanii mana keeysa dhoorka ifumaa gabbaaftanii alatti jaarsi kiyyee fi mormalla haareetti rabshaan addaa mana keeysaa kaate dhiiraa fedhi qabaa haa deemee laallatuu haa eegaatti dhoorkuu dhabde moo akkanuma moo akkami dhiirti akkanumaami woomaan an jedhu tanaa isini jira haa kunoo eeja Allah rabbii isin haa qajeele isinillee boo rabbii isin haa qajeele nu hundinuu waa akkan qaqqabnu qaallittiitiitu ijji wati qasho bolooqa badaballitti ijaarsi jennaani inni wati qoyoguu deemu wati qokkana okkolaa miilaa cabaadha haay warri mana kana keessa jirtu hundinuu waa akkan qaqqabuu jetteen haay warri mana kana keessa jiru hundi waa akkan qaqqabuu kanaaf gorsi keenya ka'arraa ajandaan keenya lizaamu sunnati wal kitaab hadiisa quraana lazzamnee qabannee deemu tokkoffaa irratti immoo kara barnootaa gakka'u kara barnootaa manaaboo an wanni niin armarra baay'ilama isinii seen akka biyya tanaatti akka oromiyaatti akka naannoo walumaa galatti ummata islaamaatiif hanga rabbiin kiyya naa laaffisee na dandeessisetti masjiida jiramu hundatti naannoo masjiidan ganda hundi irraa owwaatanitti bakkattii sanitti akka nama qaraasisu namni isaan qaraasisu baratoota shamarraniitiif baratoota gartee qeyroo shabaabaatiif warroota guyyaa dukkaana keessa oolee baajaa jala oolee akaafii jala oolee akka nama tokkootti amaanaa isiniif niin seenaa yoon namu maqara'u arkan mee isin akkam jettan kanarratti Allahu akbar bakkuma jirtanirraa akka naannoo Harariitti naannoo Hararii aanaa abbaa sagal aanaa sagal himoomee baadiyyaa keessa sadii jira magaalaa keessa hanga kana miila kiyyaan keessa deemee masjiidan namni qaraasisu hin jirre hunda nama isinii godhuudhaaf anamaanaa isiniif hin seen maalifiif dirqama mataa kiyya gubbaa jiru haxaawaa ooluu sinarraan bu'u osoo waan haxaawamu taate ni naxaawu ofirraa majlisu laalaan kanu dura jirus Sheikh Abdul Salaam karraa tokko ererirraa eegallee hanga huuno ka Oromiyaa fiinta gubbaatti hanga amma surda qabutti anis majlisu laalaa keessaan jira jabbuunee hawaasa keenya kana tajaajilu qaba darasoonni arma keessa jirta rabbi sodaadha hawwan biyyaa shamarran biyyaa ijoollee biyyaa ijatee isan qaqqabadhaa waatti hima rabbi sodaa waa qaraa isaa ammaas qaariyaan oofanii tana deemaa bira ilmaan biyyaa kanaan fayyade jechaa waatti himaa darasaan dirqa mee ummanni kun xiqqoo isaanii irraa qaariyaa nuu baasanii sheekha nu godhu jira galanni ummata kanaa osoo akkatti isa laatanii hin barsiifne biraa deemuudhaa darasa mee rabbu maqaanfadhaa deebisaa kana naa godha maal jettan darasa isiniin beeka darasaan as keessa guutuudha dubbadhaa maal jettan galanni isaanii kana barsiisuudhaami hooni barsiifna jaarka kana ol qabaa maal taatan ni barsiiftaniimi maashaa Allah laal yogguu dubra qaraasiftan ammoo sheeyni dubra qaraayisaa je armaasii gabbeeti booda ganda galee mee miyyoo kootu warra sheezumaanii diidu qaraayisi je nama garii jira jarjara abbaa isii arma taa'u qaraasifta laal abbaa isii as taa'u haadha siitii as taa'u kitaaba alifaa harka qabattee kunoo bakka saniin achiin gabbuui takkaamiyyoon obboleeysa xiqqaadha qabdi biyya dichisi qeerfi tokko jira mee sitti himuu jaan ji'a hin qaraasisin nu galata badi nin qaraayisa jee ajnabiyyitti deemee huruta hin qaraasisi qofuuf ajnabiyyin laaqamta muciyyoo